Tok wadhi nyime ni kaluwore kod lipot mochiw kod National Cancer Institute ma pachoka, Jo-Kenya ma kwan-gi romo 42,000 yudo tuo mar kansa higa ka higa, ka bende ji mohewo 27,000 wito ngimagi nikech tuoni. Kane giloso e chokruok mar 19 manobagi e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi, manokelo kanyakla jobero ma pachoka kaachiel kod mawuok e pinje maoko, ne oyangi ni 70% mag jotuo mag kansa thothne wito ngimagi. Kaluwore kod jagoro maduong' mar National Cancer Institute Dr. Elias Meli, sirkal osego okang' maduong' e chiwo thieth ne jotuo man kod kansa, kolero ni kwan jotuo manyo thieth e pinje maoko koro dok piny nikech thoth osiptande ma pachoka. Kuwa ugonjwa huu umekuwa kiwango, kwa sasa tunajua kuwa zaidi ya watu 42,000 hupatikana au hujulikana kuwa na ugonjwa kila mwaka, na zaidi ya watu 27,000 huaga kutokana na ugonjwa huu. Tunaona kuwa zaidi ya 70% huaga kila wakati. Ndipo serikali imeweza kuanzisha taasisi ya kushughulikia mambo ya saratani, National Cancer Institute of Kenya. Tuko hapa kuwahamasisha Wakenya kuwa ugonjwa huu. Ningewahimiza wote, wamama kwa wababa, nyote muende kwa health center zile ziko karibu, muweze kuwaelezea vile mnavyosikia jinsi ya hizi magonjwa uvimbe ambazo mko nazo. Pathology is not just cutting people who are dead. There's so much that go on. You've heard about cancer. We are part of cancer management and diagnosis. Other than that, there are also other diseases which pathologists also play a very big role in management.